Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni ambĩrĩrĩtie waki wa irasi bia ICD ĩrĩ njĩra ya kũrũa na wagi wa irasi bia na ndene ya mwasukuru wa Kĩarĩre Ontubobo nĩrakũrugũragia mũrandi wa waki wa irasi bia ndene ya sukuru ya Katharaka na Gĩtare Primary MC wa Chogoria Franklin Mawĩra augĩte bobo bugateithia kenda kinya aritwa bange bomba kuona irasi bia junior secondary tawara Martin Mugambi agũtwĩra MC Ojo augĩte kinya kethera irasi biria bigwakwa ni bia ICD bobo bugateithia kurũa na mpinyano ndene ya masukuru jonthe. Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nĩĩcoketie mũbango wa waki wa irasi bia nacharĩ kĩrĩ cukuru cia primary ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Mũthenya we munthi MC wa Chogoria Franklin Mawĩra aratinda kũrugũria mĩchingi ya waki wa irasi bibi kĩrĩ wandi ya Chogoria. Mũthenya ũmwe tũrĩjaga tũkĩretaga contractors ground ni tontu bwa cukuru jietu obukwitho igikura especially tha ino kithomo kia junior secondary kiejire cukuru magita maingi ni ko need extra rooms na wirwa county we wa kumenyera na baria banini buruba ba ICD kithomo kia CBC as a county ni kwenda ku thank His Excellency Muthomi Wanjoki na administration yae ni tontu ni bathikiririe request yetu twamba kwitho tukigwata irathi ino na muthenya umwe tukuretaga contractor on the ground guku site. Mawĩra ambĩria mũbango ũyũ kĩrĩ cukuru ya gũtinda ya Katharaka na kũthũngĩra kĩrĩ cukuru ya Gĩtare. Akiugaga irasi bibi bikanyia mũtindĩkano wa aritwa irasi-inĩ nontu bwa irasi kũrega kũgana. Kithomo kia CBC kirireta kinya kithomo kiria gia junior secondary kija kithino wa cukuru yetu na cukuru ino yetu ya Gĩtare Primary School ina kinya JSS yeu tiga cukuru iria ingi turari ya Katharaka Primary School batali na JSS tontu batali na kirathi kiu extra na kwoguo ana betu baria banini bakagwata environment yembega ya kwirwo bakiroma. Ariuga cukuru tabura cukuru ya Katharaka kuria mbati nontu itirari na kirasi kia junior nontu bakwagia kirasi kiraritwa baba bakaomba kuthungira na kwoguo mbati yao nontu aritwa banachari bathungira kirasi giki gwakwa kwoguo gukethirwa kuri na kirasi kingi kia aritwa ba junior secondary na bwagire kugwata JSS ontu bwakwaga kirathi ndabwa shua atiana ba ICD bara be anda county nkethwa nkiaria na thirikari ya His Excellency Muthomi Wanjoki nikenda tugwata nafasi nikenda twitho tukileta kirathi gikiagu the next month or so tuketha probably tukilikia project ino nikenda tamu wengi mwalimu kiamberia ukamberia bare baruthaga bakija the next time kwija go assess institutions igae wa JSS bwithu among the institutions ni tontu bwina the extra class kira bwagaga kuringana na Kenneth Nthiga uranwe munini wa Chibombare cha Gĩtombania ariuga bota aciari bacukuru ya Gĩtare barari nkinya bakonogerwa na kwinya nkinya ikoromba kirasi giki na kwoguo nkatho inene kuona bakuona kirasi giki. Kirathi kiu ni twithitwo tukilombete for a long time nontu nio cukuru yetu ina challenges dia irathi na riu ni tukuigua tukenete muno nontu bagutwika considered at this time koguo ni tukumenya riu ona kithomo gietu gikathi na mbere wega nontu twina classes onetho ite twigana ni nontu twina JSS we still need more classes na ni tukuigua tukenete nontu bwakutho twina additional class koguo mheshimiwa we are happy. Kiripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.